کلی پسرم از روسیه پول فرستاده است. زود رفته گرفته بیایید. دیسی و جان ما ندارم پلانشette sana. تو صحبت کردن نیست فقط اینترنت همه. اینه بینید داداش. سمچ که تجده. علما دکزد کدیان که 90% مردها خیانت میکنند. ازمینت میکنند. Sanaş mı? Ha sanaş. این گفتم من sevmiş ki süper bogi. Ne var o yüzden? İzmir'e mekanı da. Değil mi sana? Mamun daha da. Daha fazla mondaki şandı değil mi? Bu mamun için can mekanı fakat. میدانم شما ده فایزنده بدیگتانه. Akça meydanı tu. چونکه ماندگی 10%ش از زناش میترسید است. Kim ağzınaş mı tarsa? شما میترسید. Mümkün kaçırdım. Hayatta hamı için meşak kızanak diyorum. Zato İzmir'e adına mekanım ku. Daha fayzandır mı? Ha. داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما